Vari danu ni pamnakan ni Yeswa libu-libu no chiri-chiring na. Rakwa watwata kami awa uni karwa. Karwan na ni Paulo do yatianam mangirana do kedinto. Makaranis do dangam makasarisu asa katawudu yutai. Ani matara katawudu pinto. Ami ingaran si Aquila. Kaduan na do bagayam mi ngaran si Paicila. Kapuda padu itadi. Tau panyisingan na mi ngaran si Claudiam. Ipancinaw tau do yutaya kumarudu luma. Sunyangay na ni Paulo ato mitasira. Sun pachibagay na jira machipivari jira. Tamiyang iubarida mapakapkapyaso vilada bagi. Mangdi suipi walam no tau yang ini Paulo dupini nurian. Ama cinakanekad. Kana nauna su tau do yutaya kanu tau do sila. Takakdayin na sila umano yung Yesu. Maira na sila kanyitimutaya ni mapudum majitu nam masangib si Paulo ami limuang niya do tau do yutay. So kanu yung nani Yeswa misaya. Ani tuwinan niya mataduto. Am jidang amir nga. Tau karagaragot da siya. Amuro ni tuktukan na ni Paulo do talilin na so ibibik. Manyang pajiram. Siyam yan so uya-uyan na ninyo niya mataduto. No makwam bekena yakin uraratanan. Tamo nga na ijinyuan. Tukunapa puasi caruwiyaw kangi kunna amangan na usubukena tau duyutay. Mayrat tatangam karwan na nasya ni Paulo. Akangi na may varido vari ni Tito Yusitu. Iyaran nam bekena tau duyutay. Awumrarali niya mataduto. Uvari nam macitang kedo pininurian. Utumalamurong no pininurian na may ngaran si kedisipu. Akan nila asa kabariyam ni imin sira umano yung di Yesu. Akan warwa taudo kedinto. Ani makamiring so ni pangnanaw ni Paulo. Umano yung rana di Yesu. Kataktak dajira. Ipis sa karup nam may gagchin di Paulo utsing ni Yesu. Akman itatatinap. Maniringam di kamugo. Di mo am tadanu kapanganan mo. Ta amiyan kwa machikaup di mo. Sui kabuno makagugad ni mo. Tadu ilira na yam siraru tawami para pa human yung jakun. Suniyan nadang so kasi sisui kadua kawan ni Paulo. Amangan na nauno ciri-ciring niya mataduto. Nukapipan niyo singin da si cadian do akay yapong suam may lubulubot siraw tau do yutay. Hamuyan ni Paulo. Karanam luluanda ayang idu pachichichen. Manying siram iyaranam naipancido tau kajinga panso iwawalam ta ataw do yutay. Yamachitar ko naipangananaw su tau. Kaya na ipanup su tau diya mataduto. Naknak man na ni Paulo kapiririyak nam tunamiring si carian ama pachiciswarwa tau duyotay. Maniringam nusi maraut ukman sa nga bariyam tukungamir nga inyo. Hamunyo'y karyakam yumagardo ada na iwawalam nyo. Sutun nyo na mapivaray siya. Takudyak ran niya pivarayin. Sunipubutan na siya do pachichichen. Karakap da si sotonay. At malamurong no pininorian. Akabakbak dadya. Tupantuno pachichichen. Amji na ni karyak ni. Sadiin uwakman sa nga bari. Nimunay pa si Paulo do kedinto. Mirat tatangam karwan na siraw. Akman ikak tudut sinay. Akararana si Paicila kanyi Aquila. Awumabang do abanga mangido sidiya. Makaranis siya do
kengkeri am minatadtadan ubuk na. Akman iyong kaddo kanyimancina ranano makdanga minatsiring na ji yamataduto. Makaranas rana sira do yifuswam tayo din na sira paicila kanyi akuila. Kangina na do pini nuriana machinakakan do tao do yutay. Tayo danda si Paulo muni padangamyen amjinamyan ni Paulo. Karwan na siram amyen suciring na jira. Maniring jiram nusi apiaun na niya matadutuam pirwan ko pa ukay kududya. May ratatangam sumakira na do avang ako marudo ifuso. Makaranas si Paulo do kaysa diyam mangido Yerusalem nga tumitaso ak manikak tudo sinay. Hakangina na do antiya. Sunikuni na danga kangina na do pichiliyen na do chalatay akado fodicha. Amapait sununid dano yamrarali ni swataw. Amyen suasa kataw do yutay. Ami nga rin si Apollo. Ami yili do yadi santa. Ni mangido ifuso. Iya namti matenenga mga nanawa mateneng do sesyo. Amyen so nimnanaw siya no chiringa umagarji Yesu. Amuriw ikuyat na mang nanaw. Amuni pang nanaw ni Yohani animanak taku katengan na. Uriw dinara na mugaw ya mang nanaw. Dupini nurian. Mamiring na ni paicira kani akuilam raraganda mangidubagida. Kapan cira nuji napa ni mamiringa na nawa umagarji Yesu. Uriwu ni kapiya na ranan ipanganan nauna. Mayrat tatangam naknak muna ni Apollo ukang inado akaya. Uriwu ni sidungan dasyano akmanikak tudo sinaido ifuso. Ami tiga minirano umano yung di Yesu do akaya. Tumaw-taw siya no mangijira. Makaranis dang si Apolloam araku ni sidungan na siraso ni makapranaso. Pangangarilawan na niya mataduto atawu. Tamuya tama pasapado machinekadya tao. Doyo taya manchino sesyo. Dokano yung ni Yeswa Misaya anituwi niya mataduto.